ni Imasoro kuri Adventist University of Central Africa ahagiye kubera ibirori ku nshuro ya 29 byo ku bya graduation. Bakaba bagiye ku graduatinga abanyeshuri batandukanye bo mu byiciro bitandukanye, harimo masters, akabamo nursing, akabamo na bachelor mu byiciro bigiye bitandukanye. Abangaba muri kubona ni itsinda ryaturutse muri Wisdom Schools, bakaba harimo ibandi mubona abantu ahangaha wava ngo ni ibirori bigiye gutangira ariko byizihiye amaso, ntabwo yababeshe. Yes, abanyeshuri bamwe bamaze kwambara abasore bakata neza fresh. Aka ni akarasisi kabanziriza graduation, ni ku nshuro ya 29 iyi kaminuza ya Adventist of Central Africa igiye gukora ibirori bya graduation. Kuri uyu munsi bikaba bigiye kubera ku cyicaro gikuru cya kaminuza Imasoro. Itsinda rigizwe n'abasore urubyiruko yobowe imbere na Eme, ari nawe bosi waryo. Yes, abantu b'abantu bamaze kugarura ku buryo ari bwinshi. Bakaba baje hano rero gufata abasoje yaba mu byiciro bitandukanye, masters, bachelors, ndetse no muri nursing. Iyi ni matching ibanziriza ibindi byose. Bararike kuza gukurikira live kuri Iris Rwanda TV ibi bintu byose uko byakabaye n'itangira ry'aba banyeshuri. Muri kubona Mr. Jean nk'uko bisanzwe, abanyeshuri barishimye nk'uko muri kubibona. Wavuga ngo mwiza akajya muri bakabona arasoje, ni ikintu cyiza cyo gushimira Nyagasani.